دو جنے کلو سه جنے کلو کو تو اتر کو پیدا کرتا شم گانا والا ہے مجھے سوچی پوچھتے کہ گانا ہے زہیرو کجا یعنی ما اسکو نا مانگا ما هیچ نگا مقبل یعنی شی دوست نبی نو دوست نبی مجبور ورنه درست طبیعت یک درست طبیعت یک مورا ما پدر شتا ودا گوش علی حسن سربازی علی او سکواش جنگه شی نه آواز چو وشی چی زهیرو کجا ولا منو یادان دا نو ایشی ها جنی آدم گوشدارو کی آها گوشدارو کی وجه نو هر کسی یک طبیعتی نه پادکایا یعنی ما خندانا تو انچو کا صوت جنے ہو جہاں محل چکے یعنی باور کنے یہ دیوان باز مردم چاره گئے واجهان چه بانوک چه بیبی چه مال چه گوهار چه ورنا چه جوان چه پیر چه براد درشی چاره گایا صحیح ولی ایشی خبری که حکینه مردم بگشید نه جی جی ما یعنی همه یک لوگی هستن پانک ما 4 منزله 4 طبقه بادگیری ایشی تواجه محل چو یه رکان کرو من نازین جنان یه رکان همه داری محل چو و ایشیا که یکی من بگوشی که تی شعر واجنه ها یا تی زهیرو واجنه ها یا تو هیچ چیز نزانه ما پنی هبر دل پروش نبود منی گوشدارو واد من لوتی آیا که منی گوشدارو نه آیا الله سلامت بکن آیا الله واش حال و گل شاد بکن من دل واسه که قومی بلوچی برازی آی سکی سوری مگیدی بلی من دوست دکم گانا والا گوشنده باز آیا یکی طبیعت همون گوش داشته آیا درو من یاد کتنم تو من یاد هم هردی امر سگ دوستا تو نوشته تو وانتا نه من ننوشتم ولی هرچی من مغز تو که یاد کتم وجه بله تو وانتا جتگا همه جنی آدمان جتگو و جنی آدمان جواب داتا هنی و مردم ای بکنه گاه لازم ما جنی یه دل تیپی ضبطی دیگی چالوی بی تو گوش داره مردم آ وحدان نه جی وجہ تو گپ پاتے جان بله ما یعنی به هر حال یه مردم باز ما را یعنی بلوچ قوم باز هستیم باز می چاره وارگش کنم همیشه هر وقت هر مدام اگر مثلا من وقت تلفنی چیزی میکنم وقت واتساپ تو گوشن تو کجای تو گاره تو ظاهر نبگای پس واتساپ من هور کتا نه من گوشتم من دستگاه تو من یه دول گوشتم تی پریشانی بگویی پریشانی چیه من گوشتم که من یه دولا ما هن یا لوگ که ما بندگاه من بچه‌ها بندگاه همین لوگ ما دلگوش همه دا پدا دستگاه تو این چون پوره نبگه باز گوشت با ما تازه راه یک سنگتی یه دوستی براتی ها بهرامی نامی که واجگار حاج پیر محمد بهرامی اس باز لایکی مرد که ایشی واجه یک کندیشنی یعنی کلوری آپی ایشی ایسیه منی آردا که ودی ایران هنی 15 میلیون تومان قیمته گوشتی شتی دست کمک کیه و هر وقت من چیزی بیتا منی کمک داتا یه گرم کنی بخاری مثلا زمستان بی مردم تا گرم دم دو دانه من آرتا داتا بلوچی بلوچ دوستی یعنی من دل هنچو گوشتی که هنچو من یک خبری که ما فوراً ایک زهیرو کنم چیز اهمیت نہیں کہ یہ قیمت چیز چکے ہیں یعنی یہ محبت کی وجہ یہ دوستی محبت ہے نا یہ زار یہ مسئلہ ہے نا اصل کار مردمی دوستی ہے نا دوستی محبت ہے یہ واجکارا مسکت مرابطگان مسکت مردمانی واجه حاج شیر محمد نامی هستن آمی نیکشهر هیچان نشتا یہ واجکار باز می یعنی چارگ وارا کتا و هنگامی چارگ وارا کنگه باز مومنی مردمی گریبی مردمی مومنی سکی لایک مردمی بازی نه وجه فیض محمد آی همزامات من وجه یہ بھی بلوچ قوم باز من کمک کو مدد هم کتا و باز منی درد و کل کسی کا درد مصیبتی باشی شاندور وطمه هور بیتنا یہ بلوچ قوم ما باز من نتوارن درستی بلوچم هرچی که بلوچیم پسی که بلوچ درو می درد وارتو که می درد ورم یک بلوچی بچه کم که وقت دستگاهی وقتی مثلا کارباری کم من کوئی چی بودجه و سرمایه و چی کاربار روزگاری نیست ما چرا واجه هم گله نکنی و هنچی مردم ها شهر گوش نداری هنچی ها می گوشداری کنی بله ما رو دوستیم و ما رو هم دوست داری نه نو واجه یه بلوچ قوم دروی هرچی که ما عربی ملکان تو کنشتگم چه کویت بیتگم چه قطر چه بحرین چه مسکت چه قطر این ملکان علاقه هر جا بیتگم ایشان درو ما را یعنی ما رو دوست کتگو ما رو لوٹتگو می هر دردی همراه بیتگم یه واجه دیگه هستی هم ما نامیگرم واجه حاجی عبدالله صاحبی حاجی عبدالله رئیسی آمی نیکشهر دارکان نشته یه واجه کار هم باز منتوارش به باز میینی کمک مدد و چاره و وارک کتا و هر کاری یا هر خبری ما گوشته این خبری می دیگه نکتا و یکی وجه
بازی برات واجه هم بازی نیم و یه واجه شاه محمدی هستن، شاه محمد دهانی، آیا آدمی چارک وارک و واجه احمد علی مولا احمد علی کاشافی ای واجگار همود گترین اول مردمی که آد که من چارگان ای واجه مولا احمد علی بیتا مولا احمد علی اول مردمی که آد که صحیح بیتا مولا احمد علی صاحب ای واجه آد که می چارگان ای آد که می چارگان ماری گندو کتا جی جی نی برحال یہ میں کام بلوچ درو هر چی که بلوچی که مثلا دن هستین چه تو ایران بلوچستان پاکستان بلوچستانی یا ایده یا هر جگه هستین ایشان درو واجه می چارگ وارک کتا منی جندی می کمک مددش کتا واجه عبدالحکیم افضل زئی و ما امریکنه ایشی واجه می چارگ وارک کتا واجه اسلم دهانیه یه واجه می چارگ وارک کتا ما امریکنه می گندوک می یعنی سهتا سورا وشی درو هور بیتگان تو هورا و درو بلوچ یعنی ما واش بیتگان تو شهر بیتگان تو شهر الله بی بلوچ کوما پاک پروردگار سیر و سراغه بکنم من پیسر عرض کد الله بلوچ کوما فقط حالی من دعای شک الله ازدادکاری بدن تو الله شی دیمری بکن دیمری بدن زید و حسد و کشت و کوشار و جنگ و فساد و فتنه‌شان دل در بیاید یه ذات و زبه یک شعری وجه سازه تو دیده گد من گوشته که بیاید بلوچان ما شما یک جا بین زد و حسد و کینه و بغداد چه دل در کنین ذات و زوریات زیرین و یک برای یه کنین هر چی که بلوچ کومی درستانه گوید برات نی منی گپ خبر همه اول همی بیتو و هنگه همی هستی منشان که زد و حسد و کینه و بغد درو چه دل در کنید درست این بلوچان گوید برات کنید اتفاق و اتحاد و همدل و همدست و همگرنج و هممشت و صحیح و سالم باتی و زد و حسد و کینک چشمی دل در آیات کشت و کشار چشمی دل در آیات صحیح و سالم باتی بلوچ کوم چمدار محتاج دیگر کوما ما بات جان من وجه گپ همیشه من درست این بلوچ براتانا احترام کنا عزت کنا و درست می چم رو کم می سر تاجا درست ما وجه منتوار بعد ما دبی رفت ما دبی هم واجه عبدالرحیم بلیدی مردم قاسم مردم واجه واجه هم باز می خدمت کتگو و مار چارگ واره کتا حاج محسنی پتی حاج قادر بخشی بعد مار گتر وجه لوٹاین ما رفتن گتر ये गतरी गतरे मन इश्कुत गतरे तो पता किस्सा होती बियार मन इश्कुत के गतरा तो वो कसा हाल न दाता बल तो एयरपोर्ट के एरत के पता मर्दम द्रो सही बुत गई चूमते के तर प्रोग्राम लुटा जा म गतर रास्ते न वजह म हाथ चुकल कैसे का बॉडी पार्ट ऑफ फरूदगाह एयरपोर्ट म रसता मन हमें गाड़ियों गुंडक सामान सराय था मैं एक्सेस हम दगे एक्स फुटेज गेप तो मन से आउट कर लोग रसता हमें वाईफाई मांगे साक को मोबाइल मन से مندی منی عکس آت کرده و جهل نوشته حسن سربازی مرویچی گتر ملک آت کو سر بید و هر مردمی واجه های لوتگی جهلا یه نمبری من بین جواله هستین علی شاهانی آیه ها منتوارن که آیه تی نمبر داد و شماره داد و گوشتی هر کس حسن سربازی دیوانی لوتی تو آروی سی چیزی ها گفتم وتما رابطه بکنه وتما گپ جنی که ما یه درگیر جام نو به هر حال ما بوده که رسیتا یه واجه کاری به هر حال این واجه عبدالرحیم بلیدی ملک مردمیه باز لایک مردمیه گوشی شمی جاگا تنکی یا جاگا که هست واجه کار سیاده آ جاگا شمی تنکی به مشوار مزنی جاگا شما حمود دیا مزنی واجه پارتیا الوگیا مزنی آیا کول کسی که لترین و حمام دستشویی مصالحات دو چیز هسته و تلویزیونی کول کسی که حمود هسته گوشی تلویزیون یه لوگ یه شما یه ورق یه چرک ایم بلوچ دوست جا ها والله شی یعنی ما چی بگوشیم شی یعنی شی هپوشت شاه باشیم واجه ابراهیم سرباز پارود نشته هنی ولی همو گتر دیگه 30-40 سال 50 سال هم بوده آی چوک اسماعیل آی هن لایک مچکی هنچه لایک هر دوله یعنی میوه مالی آرتا داتا مارو بده رنده که مردم صحیح بیتن واجه بلوچ مردم سک باز آت کپانک ما یعنی سک منی دل وجبی ये बलूच को मैंने चारा खाना गाया मैंने गेंदों को आया गाया तारा चो गुश्ते के प्रोग्राम भी जमाते वास्ते प्रोग्राम को तो दे ना जहाँ हाँ दो प्रोग्राम मैंने लुटाए दो प्रोग्राम में जाए वाजकार बेंती मर्दों में था मैं बेंतो नस्परान वाजकार इस्पंदियार सीट इस्पंदियार हमें मैं लुटाए तो संगत पार्टी इस्माइला वो बाजी लेते हैं दुरुस्त में नामान न जानो या कि सरवान हो जाए मैं चारा गारा को मैं गेंदगां तुम्हारी दावत दो و پدای واجه حاجی عبدالرشید بلیدی که کسرکند مردمی آی سانگ
آی چوکان ما هستیم پسلی مردمی همون سیرسان کتام گترا ایشی چوک عبدالحمید باز لایک مردم یعنی همچین کمپرستی همه شهران درو یک با دبغال زدم هیچ ملکی ندیده پچم همو پیدایش اینتی همو پیدا بیتا پیدایش همو گتره ولی خبران تو بگین دیگه برابر همین چه ملکات که این باز لایک مردمیه باز وجه حاجی عبدالله یعنی حاجی پیربخش نامی بلا هن نامی بدل کتا حاجی عبدالله کتا ایشی و هنچینی که متا سرونگی که متا چمی بکنه سیدا ساده مهربان قوم دوست قوم پرست ساز دوست شهر دوست درو یعنی ایماندار شمار بو تو لوگا یعنی ما هر چی بیتگه ما تو لوگ تو که بیتگه چه دیوان دیوان میل کرنا یا آمچیان مترش رند دادن تا هر جا پخشش کن بدم دیوان هستن نه نمود گوشی که ما ساز چیزی گوینی شما تی ساز نه ما تی گوتا تی آواز لوته بغیر ساز ما رو نه محمود بغیر ساز آن جتا دانت که ما گوش داشته یعنی ما 45 روز بود بیته یعنی میدل موشه ما 4 روز بوده شرمنده امی که گتر دیوانه شالمی مشوره پیش داره که اودا سربازی چی گوشتا وجه سربازی تو کیسه طرح نازنین چی چو یاد من نازنین وجه بازین یاده انداز 200 اندازن چی چو به یاد 200 بخیر نبا بله یعنی هم احدگی وحدگی که بالکان جتگا همه جنی آدمان جتگو و جنی آدمان جواب داتا هنی و مردم ای بکنه گوه نازنین ما جنی یه دلار تیپی ضبطی دیگی چالوی بی تو گوش داره مردم آوهدان نه آوهدان یک جاگه نشتگن جنی آدمان یک کاری جنی نشری زانتکاری نازنین دوستی نازنین جنی واش آوازی آیا همود نشتگو جتگو آیا جواب داتا گل ما آد که همود گوش داشته آیا نه درو من یاد کتگم تو من یاد هم هردی من سگ دوستا تو نوشته تو وانتا نه من ننوشتم ولی هر من مغز تو که یاد کتگم وجه ولی تو وانتا چو اسکول من کلاس 7 یعنی ایرانی وانتا فارسی گجری ولی تو دل یاد کتگم شان من دل یاد کتگم یعنی باور کنه یک نازین کی که من یک نمبر کیسیت نوار تو که جتگا یک جنی آدمی همود می میگویی می کسر پاتم بیچاره که آتمون نازین که کار بار شکو گوده شی همین نازین که جات شی من مغز تو که من ییر کود همین نازین که محمد جات گوده همین نازین که شی عشقتا شی به مارتا یه نازین که بغیر که من کس نجاتا شی چطور یاد کتا شی چو جاتا گوده یه روزی منی دی شی واجد بیا مات کام شی واجد تو سری یه نازین که تو چکو یاد کتا ما تر یاد همه سالی پلان مردم آرو ساد اوه ماشاءالله تو این چل کی نیته ما همه سالی یاد کردم همه سالی من چیز ذهنم مغز تو کو یاد کردم من چتا گوشی ماشاءالله ترانه جتا من اوتی منی جوانی یاد داد حافظه تای سکباز که ها باور کا ها نیشی این وحشت و طرز هم وحشت و وحشت هم تو ترا کسته شهرم تو جتا ما دیوانی انو ما او مکران تو جن گئے وجہ مولوی صاحب مولوی عبدالله پیشی صاحب یہ بڑی شعرم تر باز یاد وجہ باز یاد نہیں چو کم کی کپی چوندی رانگوره یعنی طرز رهبندان زانا شعر بچه که من وجه لاپا نشت که مشان یاد بکنن نه ما یک تهنکای تا این چوکان لاپ لوتن خرج لوتن ایشان وقت لوتن شان یاد کنه لوتن نه نبی نه یہ کہہ رہے بچار چوکان کش فلان چیز نہیں اوش فلان چیز نہیں پتہ ٹرانسپورٹ گاراج منشیوں کش مسافر نہیں مسافران سوار کا مسافران داری یہ پریشانی پریشان نبی که مرد یاد بکن همان پیسر من یاد بتکتا همان مقام کاپی چوندی والله احتمال کتا من چارانو جنانش نما دیوانه وتی گوڑ سر نیم گرام بله لحظه جوستن که آتے جنده والا تر جوست کنه ساز زی مرد جوست بود اصلا سرباز یہ یک انسان یا انسان یہ روز چون وزی صوبہ پاد کے یہ 10 گٹی کار چی منی وجہ بله مهنی باز الله تبارک تعالی قربان سری مزنی شکر کریم الله تعالی که من جان دراهن تو من سالمان تو تندرستان و جان دراهم من بیماری و مریضی و الحمدلله چی مزنی خاصی بیماری من نی شکر من الحمدلله یه عمر تو که رستگان من خوشحالم اول مانگا بلکه پریشان بیتگان چوک کسان بیتگان بل هنی الحمدلله منی چوک الحمدلله دو لوگی منی دو سانگا منی یکی سانگا چوک لاپ دیگه هر دیگه یه سانگا یه چوک الحمدلله لاپ دیگه تو خرج دیگه تو وقت برابر این من چوک الحمدلله وقت لوگی هم بسته و هنگ آماده و تیار نہیں بل نگلایشن دیر کم که الله تبارک تعالی ان شاء الله ده تو آماده و تیار بی و این من صبح پاد کایا یعنی من خندانم
خندانا تو کا صوت جنه جاها محل چون یعنی باور کنه یه دیوان باز مردم چارگه واجها چه بانوک چه بیبی چه مال چه گوهر چه ورنا چه جوان چه پیر چه براد درشی چارگه صحیح ولی ایشی خبری که حکینه مردم بگشید نه جی جی ما یعنی همه یک لوگی هستن پانگ ما 4 منزله 4 طبقه بادگیری ایشی تواجه محل چون یه رکان کرد من نازین جنان یه رکان محل چون زهیروک جنانان یه رکان این مردمان کشه ترگم فکر نیم گم فکر چی بی ہے چوک من الحمدلله ها چوک منی نشانه ها چوک منی نشئی نه ها چوک منی معتاد هیروینی نه ها چوک منی بی‌نماز نه ها چوک منی با ادب منی خبر سرایا منی جن مریض نه من چوک مریض نه من چی فکر کنم من बिल्डिंग बंदगी पैसे उन्नी 2 बिल्डिंग बंदगी या मन गाड़ी मर्सिडीज जीरो ना वजह मन कसान के क्लाइंट के हाँ मन अल्हम्दुलिल्लाह मन बार तो कारी शी अल्लाह मजनी मेहरबानी है अल्लाह मन गंज दाता मैं होशाल मंगल हमें मजनी सेटो तो साग जाने खाया पाने में हमेशा खानदान है हमें होशाल है हमेशा शौक है मंगो ची बकना बाजार जमा करना सार पसर एक ना खाई बाजार काबर बोलता मन हमेशा अल्लाह दाता मैं वरग गया किसी शामदार ना किसी मोहताज ना किसी वामदार ना शी मजनी अल्लाह मेहरबानी शी वजह मैं वजह जना नाजी का परता रहा ना मैं माशीन सवाल अपनी गाड़ी मोटला मैं रमूंगा मैं नाजी जना रवाना हाँ हमें मैं टेप मानना करना वो जना रवाना सही हाँ नहीं बहुत मैं उनकी तुम्हें ना तो सही वो की बजा तभी फलानी बजा ये नहीं मैं वजह वाशाला मैं अल्हम्दुलिल्लाह तबीयतन शर चूरी आम जिंदा तबीयतन असन छूने मर्दबे लते मर्दम जूदरंजे मर्दम जल्दी दिलग्रान पना कसाने कार्य गुणकपते यकरुचि यक्या वहदेदा तो वहदा सरनबुते कानु असने तबीयत चूने तबीयत है जान बरे मर्दमानी गुमावती संगतानी गुमावती फैमिली गुमा आनी गुमा तबीयत चूने तबीयत जान वजह में द्रो तबीयत वो हर फैमिली गुना च जानानी च न जानानी च हर कौम बलूची भी जदी कौम भी मां ये अखलाक गुना आई गुना दी पदी में बा जी जान कुर्बान खैरात महन चोती इन मन लोटक या कि चमन रंज भी तो नाराज भी तो चमन दिलग्राम भी दिल ठाई जबरदस्त मैं हर किसी गुना इन या के हिसाब रफ्तार कने या के हिसाब होई गुना हमर दौरी कने वो इशिया के या कि मन बुशी के थी शहर वाजना या थी जहीरो वाजना या तो ही चीज न जाने मैं पनी हबर दिल प्रोशन अब और मैंने गोशदारू वाद मन लोटी आई तो मैंने गोशदारू नहीं और या अल्लाह सलामत बका और या अल्लाह वाशाल गल शाद बका من دل واسه که کومی بلوچی برازی آیسا کی سوری مگیدی میلی من دوست لکا گانا والا گوشنده بازا یکی طبیعتی یکی شی لوتی یکی آی لوتی یکی آی لوتی چونه که ما گوشن درمان بلوتا ای وگا پینه نیما واشاله وجا من یه مرد کوما ساک من دوست داره من کوما یعنی من طبیعت ایشین که من یارندی هنچو ربا گایتا بوده همه کراچی تو کا 2 जने के लोग 6 जने के लोग तो उतर को पैदा करता है शम गाना वाला है मुझे सोची पूछते थे कि गाना है जहीरो को जा यानी मैं इसको ना मांगा मैं हिच लगा मोबाइल ये शी दोस्त ने भी नुको दोस्त ने भी ये मजबूर वरना दोस्तन तबीयत है मोड़ मैं पता सुता हुआ था कुछ अल्लाह हसन सरबाजी अल्लाह ओ साकवाश जना के शी नहीं आवाज अच्छो वशी अच्छी जहीरो को जा वाला मानो याद था नो इसी हाँ जनी आदमी गोशदारू क्या वहाँ गोशदारू क्या वजह नो हर किसी एक तबीयत है ना वो मैं पहले हबर दिल प्रोश ना मो सही गुरसरा तई बिचत बाज़े मुद्दत या चिपफाद तो कैमरा दे मात्रा मर्दम के इंदगा हाँ वीडियो तो का के इंदगा हाँ तई गोशदारू का जाल बुला कसाने चुक्का का बचका गोशदाश्ता दिस्ता तरह या तई कुहनी अमा के तई लोटो का तो वो थी गोशदारों का तो थी चारों का तो थी गोशिंदा ये कैमरा है देवा मेगा 6 कुला दया लूटे आना पता गुड़ा बहुत ही दीवाना सर जा मेरे मिनी मदरसे कौम बलूचा हर चीज के बलूचें लफ्ज़ बलूचें खौली बलूचें फौची बलूचियाँ और बलूच हर से और मिनी चामान तोकें और मिनी सरताजें और मारे लूटी या न लूटी और मारे गोशदारी या गोश नदारी आई मिनी दिल तो के मिन बलूचे मिन कौमे आई असलन खमुकी यानी गर्मी आई दिया मलाकी मिनी 2 हमशे माशाअल्लाह बलूचा सिर सरागाह बकंद अल्लाह बलूचा नामदार बकंद अल्लाह बलूचा मोहताज व छमदार दिगे कौमा मकान रब्बुल आलमीन अल्लाह तबारक तआला बलूचा सिर सरागाह बकंद के मोहताज छमदार दिगे कौमान दिगे ज़बाना में भी वो अल्लाह इत्तफाक व इत्तेहाद व हमदल व हमदस्त व हमोश व हमगंज आइए बका कि ज़िद व हसद व खीना को बोग च बलूची दिल तो का आई दार भी आया और बलूची कौम एक हर चीज़ के बाद मौत ज़हरें
مردم کشتگان کشت و کشار بیتگان زهر بو زهر الله تبارک تعالی آنها و شان بکن عزت و حسد الله شان دل در بکن الله شان اتفاق اتحاد بکن الله شان ذاتکاری بدن و الله شان توفیق بدن پا وانگا پا زانگا و پا مردمانی کدر کنگا کجا مردمانی کدر یعنی این واجه نکمنی دیمه واجه اساق خاموش شی مزنی کمک کی پا می بلوچ پا می گوشنده یا و پا می شاهران پا می سازگران پا می ازمگران پا می تامور ارکن وکا پا هر کسی ها یعنی این واجه یعنی ما باز منتوارم همیشه هر وقت و هر بدام ایشی گپش خبر پانگمای مردم منظور جنگام و گوشگام که این واجه باز یعنی इसमें वजह होती लायक इसमें होती लायक कि माँ इस्मत कार बलूची है माँ कसाने मर्दों में माँ बलूची है कि इस कस्तने इस्मत कार है माश में लाख रंदा मिन्नता करे वजह आसन सरबाजी मना सक बाज वशीबू लेकिन मैं चारों का गुजदारों का के पुरखंदगी वड़िया मैं चुनिए ये दीवानी कसाने वादी असर नबी बायदिशत के मात्रा गोश बदाश्ते माँ तय किसने दा फिलहाल साज़े निश तो पदा अच्छे जागिए मत तो निश्ते कि लोग ये तहा निश्ते के छप्प चागिरदा किसने मेगा महलूक हैं तो देखे वह दे इंशाल्लाह तरह पता गोश्तदार है और ताइगो में दीवाने करने मजलिस से करने जवाने बढ़िया मौजूद हाज़रान ती खिदमत गुज़ारा मैं ती खिदमत आया दुरुस्त कौमे बलूच खिदमत माँ हाज़रान देखिए जी अगुड़ी मतलब जुस्ते करना बलूची म्यूजिक प्रोमोटर सोसाइटी का प्रोग्राम का तुरबता गुआदरा है देखे जागे गुड़ा तैज राव वाला दूरी राय तो बुद्ध का सोसाइटी के वसाइल मवा तो चूँ खाए प्रोग्राम में आगत रहता है पमा मुश्किल है ने हाली शुमा बलूच को मन अगर खुहस्तर बलूट आने मन का वाह अगर खुहस्तर बुशंग ची दीवानी महफिली मजलिस यहाँ से तरह लूटा मर्दों किसी के आगे या कि एक बिचली लूटी मैं ना 10 बिचली लूट यानी मैं हमें डोला हर मर्दी मन यार किसी के तो यानी हसन जाम उसो दारान मन उसो फला ऐसा जाम जान इसको तो जानना मैं हर जब बलूटा मैं हाजिर हूँ मेहरबानी मुझे किराए बाड़े हैं मत करना इंशाल्लाह मैं बस मेहरबानी थैंक यू अल्लाह सलामत का हिस्ट्री मेकर बलूची